baturage bari hafi badufashije kugerageza gukuramo imirambo, tukaba rero twaburiyemo abantu babuze ubuzima muri iyi mpanuka bagera kuri 11. Sasa imeza bite? Yabaye hano imbere y'ibitaro, ndagira ngo tubwire yabaye ryari byagenze bite? Murakoze. Mbere na mbere mbanje kwihanganisha imiryango y'ababuze ababo baburiye muri accident muri iyi mpanuka yabereye mu murenge wa Gisenyi mu kagari ka Ntengo, hano hafi ya y'amasitasiyo hafi y'ibitaro bya Gisenyi ku muhanda umanuka. Ni impanuka yabaye mu masaha ya saa 8, ko nanjye nayigezeho imaze kuba. Rero umunota yabereyeho ntabwo navuga neza, ariko yabaye nyuma ya saa 8, muri ayo masaha ya saa 8. Ni impanuka rero yatewe n'ikamyo yamanukaga hanyuma igwira imodoka yari itwaye abantu bari kumwe, ariko mbere yo kugwira iyo modoka yabanje no kugwira kugonga umuturage wagendaga ku muhanda ndetse n'abantu babiri bari kuri moto. Ubu rero tukaba tumaze kubona, ariko nta yindi mibare isigaye, twasanze hari abantu 11 baguye muri iyi mpanuka, harimo abana 5 n'abakuru 6. Icyakora hakaba hari umuntu ugihumeka uri gukurikiranwa n'ibitaro bya Gisenyi. Fande, iyi mpanuka yabaye ubundi yaba yatewe n'iki? Murakoze. Ni impanuka yabaye mu saa 8, ikaba ari impanuka yatewe no kutaringaniza umuvuduko by'uwari utwaye ikamyo. Tukaba rero twibutsa abantu yuko bakwiye kujya bareba ubuteganye bw'igihe ndetse n'ikirere n'umuhanda bagezemo kugira ngo habeho kuringaniza umuvuduko, kugira ngo habeho gukumiriza impanuka n'izi ziba zatwaye ubuzima bw'abantu. Posite zirakora zose za polisi mu muhanda, ndetse n'aho bagenda banyura bagenda bibutswa yuko bakwiye kugenda baringaniza umuvuduko se cyangwa bubahiriza amategeko y'umuhanda. Ndetse ni muri ya gahunda nanone duhora twibutsa abantu ya turindane tugereyo amahoro, yuko abantu bakwiye no kujya bareba imiterere y'ikirere, hakaba no kuringaniza umuvuduko bitewe n'aho ikinyabiziga kigeze. Murakoze. Gusa ubwa mbere hano habera impanuka, ese hari ingamba zafashwe kugira ngo zikumire impanuka zikunda kubera hano imbere y'ibitaro? Ingamba nazo zirahari, harimo izo turiho tuvuga zo kwigisha, harimo no gukangurira abantu kubahiriza ibimenyetso byo mu muhanda ndetse n'ibyapa biranga umuhanda. Murakoze. Kugira ngo uze kutugarukira kuri iyi mpanuka yabaye ryari amakuru yamenye? Murakoze. Iyi mpanuka yabaye mu masaha ya saa 8, ariko birumvikana ntabwo tuzi neza iminota yabereyeho, ariko byabaye nyuma ya saa 8. Twari mu karere twabimenye kubera ko njye nari nagiye mu muganda, tuje nyine tubona ko hari icyabaye kubera polisi yari yatangiye kubungabunga umutekano w'uyu muhanda igaragaza ibindi byerekezo by'imihanda. Ngeze mu rugerero nibwo namenye ko habaye impanuka, nyuma nza kwifatanya n'abandi gutabara, aho polisi n'abandi baturage bari hafi
badufashije kugerageza gukuramo imirambo. Tukaba rero twaburiyemo abantu babuze ubuzima muri iyi mpanuka bagera kuri 11. Bamwe bari mu modoka yagwiriwe n'iyi kamyo, abandi ni 2 bari bari kuri moto, hanyuma undi umwe akaba yari ku muhanda agenda n'amaguru. Rero iyi kamyo ikaba yateje impanuka, hakagira abantu 11 babura ubuzima. Cyakora hakaba hari n'undi umwe uri mu bitaro urembye ariko uri gukurikiranwa n'abaganga. Meya, hano umuhanda wo mu Rugerero wagombaga gukoreshwa mu rwego rwo kwirinda impanuka zikunze kubera ahangaha hafi y'ibitaro. Uwo muhanda waba ugikoreshwa, bihagaze iki uyu munsi? Umuhanda urahari, urakoreshwa, ariko hari ibikinozwa kugira ngo ukoreshwe neza n'imodoka zose. Hari inzego twafatanyije tujya kuwusura, tureba ibibura, tubyumvikanaho. Harimo ibigendanye n'ibyapa biburira, harimo bimwe biri gukorwa. Murabizi hariya hitwa Buhuru habaga rompuwe ntoya, amakamyo ntabwo yashobora kuyikata ngo abe yasubira inyuma, cyangwa ibyo byarakosotse. Ni ukuvuga ngo hari ibiri kugenda bikorwa, kandi ibizakorwa byose twabyumvikanyeho. Rero nibyo bibura kugira ngo umuhanda ufungurirwe amakamyo ayo ari yo yose. Ibyo rero murumva ni ibintu bikeya bisigaye, kandi nabyo bizarangira vuba. Mu bantu batakarije ubuzima mo hano, hari abo mu miryango yabo baba bamaze kubageraho, niba bahari, bihagaze iki umunsi muri aka kanya? Birumvikana twaje kumenya ko ababuriye ubuzima muri iyi mpanuka ni Abanyarubavu. Tuboneyeho umwanya wo kubihanganisha. Ni abantu bamwe bari bavuye gusenga bataha mu murenge wa Rugerero. Ubu rero birumvikana iyo bimenyekanye, kuko abantu baba batunguwe, baraza bakaza gukurikirana, bagategura n'uburyo bwo kubaherekeza mu cyubahiro. Meya, nta ngamba zihariye mu mikoranire yanyu na polisi mu gihe kano gace amakamyo mutari mwayakuramo, wenda mwafashe cyane muri kwiga zatuma impanuka hano zigabanyuka? Ingamba dukorana na polisi cyane, ndetse mwabonye ko twashyizeho n'uburyo bwo kugabanya izi mpanuka, dushyira parikingi nini mu Rugerero, aho amakamyo agera akabanza kuruhukira, kugira ngo kuko amwe aba yashyushye amaze gukora urugendo rurerure, n'abashoferi bayo bakabanza no kumenya imihanda bagiye kunyuramo berekeza mu mujyi. Ibi rero nicyo kintu cya mbere cyakozwe, kandi muzi ko iriya parikingi icungwa na polisi. Ikindi ni ibimenyetso biburira, kandi na polisi iba icunga umutekano mbere y'uko abantu batangira kumanuka aha hantu. Polisi rero turakorana. Ibi rero ni impanuka nyine, burya nubwo dukora ibintu bitandukanye bikumira, ariko ntabwo impanuka zashira burundu bitewe n'impamvu zitandukanye. Rero polisi tuba twakoranye bihagije. Murakoze namwe. Ngiye kureba bariya bantu baguye hariya, banze umudamu ari kurira, umva abana, mbese umugabo we yapfuye. Usanze na mwene nyina. Uyatangira ngo usanze nsanze hariya bari kurira, kubera ko nanjye nari ngiye kureba. Ariko uriya mumama yapfushije abuzukuru 2, apfusha n'abana 2. Ubwo apfushamo n'umugabo we n'ukurikira umugabo we, bose bapfuye. Hanyuma bakubwiye ko bishwe n'iki? Ni imodoka ya hariya yagwishije hariya hamwe no kuri sitasiyo. wari ubazi se ni abaturanyi? Ntabwo nari mbazi, nanjye nahuriye muri ibyo ndi kujya kureba. None ni umuryango? Ariko nahuriye ndi kujya kureba. Nyine ni umuryango? Ni ab'umuntu umwe. Uwo mudamu nyine yari afite abuzukuru 2 n'abana be 2 na mugabo we n'ukurikira mugabo we. Bari bavuye gusenga. Gusengera he? Baba batashye bagiye? Bari bavuye gusenga, kubera ko basengera muri rino torero rino senga kuwa gatandatu n'abadiva Adventiste. Hanyuma se ngo batuye he? Batuye
ndi kumva ngo batuye mu rugerero ntabwo twitaye kubabaza kubera ko natwe twagiye tugiye gushungera. bivuze ko impanuka yari ikomeye cyane. Ni impanuka, ni benshi bapfuye. nyine ni impanuka wenda mujyanije n'izindi zari zisanzwe zibera hariya ku bitaro, iyo yari imeze gute? Ni impanuka yaguye n'imodoka kinini cyane. Okay, warakoze.